Wasangena emkolweni wawela, wafika emzini wakubo. Baletha kuye umuntu oyisilima elele ethaleni. UJesu ebona ukukholwa kwabo wathi koyisilima, "Mana isibindi mntanami, izono zakho zithethelelwe." Abanye bababhali bakhulumisana bathi, "Lumuntu uyahlambaza." UJesu esazi imicabango yabo wathi, "Linakanelani okubi enhliziyweni zenu na? Ngoba yikuphi okulula ukuthi izono zakho zithethelelwe, ingabe ukuthi sukuma uhambe na? Kodwa ukuze lazi ukuthi indodana yomuntu ilamandla okuthethelela izono emhlabeni, wathi koyisilima, "Sukuma, uthathe ithala lakho uye endlini yakho." Wasukuma, waya endlini yakhe. Kwathi amaxuku ebonile lokhu amangala, amdumisa uNkulunkulu onike abantu amandla anje. Esedlula lapho uJesu wabona umuntu othiwa nguMathewu ehlezi endaweni yokuthelisela. Wathi kuye, "Ngilandela." Wasukuma wamlandela. Kwathi esekudleni endlini, kwafika abathelisi abanengi lezoni. Bahlala ekudleni loJesu labafundi bakhe. AbaFarisi sebekubonile lokhu bathi kubafundi bakhe, "Kungani umfundisi wenu esidla labathelisi lezoni na?" Ekuzwa lokhu uJesu wasesithi kibo, "Abaphilileyo kabadingi inyanga, kodwa abagulayo. Hambani lifunde ukuba lokhu kutshoni ukuthi, ngifuna isihawu kulomhlatshelo, ngoba angizanga ukubiza abalungileyo kodwa izoni." Kwafika kuye abafundi bakaJohane bathi, "Kungani ukuba thina labaFarisi sizile ukudla, kodwa abafundi bakho bengazili na?" UJesu wathi kubo, "Abakwabo kamyeni bangalila yini umyeni eselabo na? Kodwa sizakufika insuku lapho umyeni ezakususwa kubo, kube khona-ke bezakuzila. Kakho obekela isichibi selembu elingakafinyeli engutsheni endala, ngoba lokho okubekelwe kuyo kuzakudabuka kuyo, siqhele isikhala. Njalo iwayini elitsha kalithelwa emigodleni emidala, funa imigodla idabuke, lewayini lichitheke, lemigodla yonakale. Kodwa iwayini elitsha balithela emigodleni emitsha, kulondolozeke kokubili." Wathi esakhuluma lezi zinto kubo, kwafika umphathi waguqa phambi kwakhe wathi, "Indodakazi yami isandukufa, kodwa akuze ubeke isandla sakho phezu kwayo, izakusila." Wasukuma uJesu wamlandela kanye labafundi bakhe. Owesifazana owayelomopho iminyaka 12 wasondela ngemva kwakhe, wathinta umphetho wengubo yakhe, ngoba wathi enhliziyweni yakhe, "Aluba ngithinta nje ingubo yakhe, ngizakusiliswa." UJesu waphenduka, embona wathi, "Mana isibindi dade, ukukholwa kwakho kukusilisile." Owesifazana wasila kusukela kuleso sikhathi. UJesu wafika endlini yomphathi, wabona abakhalisa imihlanga lexuku liphithizela wathi, "Kwedlani, ngoba intombazana kayifanga kodwa ilele." Bamhleka ulunya. Ixuku selikhutshiwe wangena, wabamba isandla sayo, intombazana yavuka. Udumo lwalokhu lwaphumela kulelo lizwe lonke. Wathi uJesu esedlula lapho, iziphofu ezimbili zamlandela, zimemeza zisithi, "Sihawukele, Ndodana kaDavida." Esengenile endlini, iziphofu zeza kuye. UJesu wathi kuzo, "Liyakholwa ukuthi ngingakwenza lokhu na?" Zathi kuye, "Yebo Nkosi." Wasethinta amehlo azo, wathi, "Akwenzeke kini njengokukholwa kwenu." Asevuleka amehlo azo, uJesu wazilayisisa wathi, "Qaphelani ukuba kungaziwa muntu." Kodwa zaphuma, zalwandisa udumo lwakhe kulo lonke lelo lizwe. Ekuphumeni kwazo, kwalethwa kuye isimungulu esilomoya omubi. Umoya omubi usukhutshiwe, isimungulu sakhuluma. Amaxuku amangala athi, "Kakuzanga kubone okunje ko-Israyeli." Kodwa abaFarisi bathi, "Ukhupha umoya ababi ngenkosi yomoya ababi."
UJesu wahamba emizini yonke lemizaneni efundisa emasinagogeni abo, echumayela ivangeli lombuso, esilisa izifo zonke lemikhuhlane yonke. Esebonile amaxuku, wawahawukela ngoba ayekhathazekile, ehlakazekile njengezimvu ezingelamelusi. Wasesithi kubafundi bakhe, ukuvuna kukhulu, kodwa izisebenzi ziyingcosana. Ngakho-ke, celani eNkosini yokuvuna ukuba ithumele izisebenzi ekuvuneni kwayo.